Ithu isigungu seinsizwa. Sisakhe egameni lokuthi mfowethu sifuna ukubumba isizwe ngoba uyabona ukuthi lento social media intsha igcwele kuyona. Kodwa futhi manje intsha inalo ulwazi ayifundisekile. Yabo bagcwele ku social media nje abafundisekile. So sifuna ukubafundisa thina ukuthi impilo le ngapha emva kwabo ngale kwamafoni kunempilo abangasayiphili esifuna bebuyele kuyona bephile. Uyabo so ngoba sikhande isigungu seinsizwa sifuna lokho ukuthi sibakhombise ukuthi bekuphila kanjani eqaleni. Uyabo ngoba kukaningi bafu siyayixoxa even impilo ebiphile eqaleni emakhaya ukuthi mawubuka nje emapage nethu siyayixoxa impilo ebiphile eqaleni nathi kusuka sishele intombi siqonyo emakhaya. Uyabona nje kanjalo mina ngaqonywa ngapha nje ko Fort Loop mawubheka ngasenquthu ngiqonywa uMasibi nje ekuthiwa usasebenzi maskani cha mfowethu kunabantu abakholelwe entweni mfowethu yakudala yabo baningi abantu ikakhulukazi futhi makusuka kuyi festival bafu abantu mfowethu ingoma banazo emafonini kumanje njengoba debeza labayilalele emotweni zabo. So abantu basuka befuna ukubona into yamehlo bese belalela nengoma le abahleli beyizwe emafonini nasemaredweni yabo. So thina sisuka sifuna ukubanika konke because kufika mina ngizodansa stage ngibe nginengoma esemtsizweni akuzibe unginika lutho mfowethu umuntu engingamtshela futhi ukuthi sokhipha ingoma eyodwa ama NSG lakho kusuka khona kuqizile ukandaganda uNdoni Salim izophuma nje ingoma waqala uDecember ilokho engabatshena khona komsebenzi kaqizile uzoqhama ngonyaka ozayo. Maskandi online magazine bafowethu ngicela nimfollow abafowethu banilethele indaba ezimnandi. Siyabonga kakhulu mfowethu.